Kiharo-ini kia mweiga kieni uma muthenya wa gikeno kuri akuru kuma icigo itiganite cia kaunti ya Nyeri. Magikinyirio tabarira ya Inua Jamii iria kumateithia kwamukira kigina kia mbeca kuma kuri thirikari o mweri. Tulisikia watu wananchi wananungunika sana. Wanasema kwa nini wengine wanapata na wengine hawapati. Tukamwambia rais na rais akatusikia. Na akahamua akatupatia directive ya kwamba wazee wote wenye wamefikisha hiyo miaka 70 wakuje wajiandikishe ili wapate hiyo pesa kama wengine. Kuma umuthi o nginya muthia wa mweri wa inana, akuru aria mahingitie miaka 70 guthii iguru makwiyandikithia kuingira mutaratara-ini uyu. Nitukite na thirikari tukuiga ati no muhaka ona inyu mukorwo thirikari-ini ni murarehwo. Oho akuru aya magukorwo makiingirio thiini wa tungata wa NHIF kuona ati aingi ao makoragwo magumirwo ni ndwari makiria iria ciukanagia no kuru. Riria kwandikithio wakandi gakari ona ni ukuheo na kindu gitagwo NHIF. NHIF gikagira mundu atia ati yu mutikare hareke biro ya thibita. Kiungano giki ni kiguciriirie ateti matiganite kuma kaunti ya Nyeri, Kanini Kega uria urahuranira giturwa kia ubunge gia Kieni na Ngũnjiri wa Mbogo uria urahuranira giti kia ubunge kia Nyeri tauni makiyaria kuri muingi na tigiti wa Jubilee. Gikomo kia wara peji bariko enderasha gutiri gicagi ona kimwe gitaraheo taito ni undu wa wira mwega wa muthuri ugwetwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na mwanake miji Kanini Kega arugamite ro hau. Bunge no kuo mundu angiathwo kiama kia Jubilee no kuo mundu angiathwo ni mugathe Uhuru ero ikou ekete shati teno eke ategukarania mugituma mundu ungi wa mwena ungi bunge uma guku ni mugathe Uhuru mwanyi na hinya. Ni kugeire na njatukano ya kiuteti gatagati karia marahuranira giturwa kia gavana wa Nyeri. Waikira hari irepe-ini murore mbica ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na ya mwana wanyu Patrick Munene wa Kairu na kiama kia DP ruri rwa Tawa ndamuthaitha mugatura na maitho matha mwemenyerere orojo wa gutukanio kiama kia DP ona president mwai wa Kibaki ni agitigire na agigietha kenge gia PNU. Makiria makuru 17,000 nio matanyitwo kwiyandikithia guku kaunti ya Nyeri. Akuru aria makwiyumiritie kiharo-ini giki kia mweiga ni maheirwo mbembe cia kuria. Uyu no umwe wa mitaratara iria thirikari iraruguria niguo kuhurana na ukia gatagati ka andu akuru aria kaingi makoragwo magumirwo ni mirigo ya ndwari o ndumwe na kurera tucukuru twao. Mutaratara uyu ukirugurio ria mbere thiini wa gicigo kia bunge gia Kieni. Ngiribotera Inooro TV kuma mweiga kaunti ya Nyeri, getwo Karo Kinyugo Mwaura.